Firigiceni ĩrĩa ĩtabanĩtio gĩcigo-inĩ kĩa Lakeview Bondeni na Ikuru ya ithũĩro nĩyo ĩrahithũkirie kĩmamo kĩa arĩa marekwĩrwo gũkorwo marĩ mbatũni-inĩ ya mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyarira aikari a matũra matiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Tumefaulu kupata suspect ambao walikuwa na nia mbaya mahali wakiwa pahali pamoja. Hiyo yote juhudi yote tumepata kwa sababu ya kukuwa na uhusiano mzuri na wananchi, baada ya kuwa tunashirikiana na wao kwa mambo ya community policing, na hata michezo tunacheza na wao, wana interact na polisi wote katika Nakuru, na wako free kutupatia information. Kuringana na Wilson Ndwati ũrĩa ũtongoretie Firigiceni ĩno, amemba a mbatũni ya mĩitũ ĩrĩa ĩĩtaga Confirm makoretwo magĩtharĩkĩra aikari na kũmatunya mbeca, thimũ na indo ingĩ. Wale tumepata ni between 18 years na 21 years. Ni vijana wadogo wote na wakiwa kwa nyumba moja, mahali moja wamejificha pamoja, 13 of them kwa nyumba moja. Ndio tumesuspect wao ni hiyo group ambayo inasumbua watu katika Nakuru County ambao ni Confirm, na ndio tunawataka watu wapeleke kotini tuwashtaki na hiyo mashtaka ya kuwa na nia ya kufanya uhalifu. Borithi no mahithũkĩtie mĩcinga hiũ na tũhiũ iria irekwĩrwo gũkorwo ikĩhũthĩrwo nĩ ekwĩrwo acio gũtabania ngero cia ũici. Tumepata wakiwa na vitu ambao tuna suspect walikuwa na nia ya kufanya mbaya. Ya kwanza tukawapata na simu 12 za mkono na homemade guns 2 ambao ni kama ndio wanatumia nazo kutisha wananchi wakiwaibia, na pia tukawapata na panga 4 na visu 7. Pia tukawapata na rolls 15 za about na suspect ni bangi. Ekwĩrwo 13 arĩa maragiritanio na gĩkundi gĩkĩ nĩo maraikirio ngono gũkũ ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.